no being ari Dimapur lipam play kasang ka blog makap nda chi video ak mang lakap se ta sada klini ari Dimapur wai na Shillong ka kwai khangran sai re mi ari Dimapur le leida klini Shillong ka kwai chat tak le sa ne isha wa wi oti ngai nam sa vai da Shillong li document a khawang ka se da chat tak le sa ne shi by road in ka re atam kya jang sani klem them ne apam le yang man de shi chat khwai sat le kasa kasa ya ji shi binje oh pegan jatle shi cousin brother ishaba ngai shi purai jatle dham bim da im sun nothing shi chat vai sau ge moi je vais bien net chin na tla sau ne comment on va faire changer machine sau chimi kom da thing o chang ye sangsrai de se mai thai de for lap this is Assam Kaugichka Assam with border ga Tipu Manja Doboka Nagoa border lah hai border haure हो गया चेकिंग खत्म अब सीधा silakan chat le lah silakan hai wo salah ya शिलोंग तरफ kari Assam ya with border Assam का गए यार नहीं साहब kari Portland Songro the place पहला direct कपोजंग हुई नहीं भाई 시 मणिपुर ले दाम शेयरिंग फार्मा Pakistan महिला है gan bay mây gen bắn mây cây nắng khắc cờ gan man khắc đi thế nắng rơi át gen mắc xí ban hết dấu chẳng thế một khi dấu chẳng thế nắng ta đã khắc thế tu ấy ra bùi đi sung suy lâu mấy ăn फास्टैग नबोस करिले हाईवे ली जत हिदा द टूल गेट ट्रम कानो गिदा फास्टैग नबका ही न पैसा सेव समी क्या मोबाइल नंबर 811 89 022 17 हिदा द फास्टैग नबको अपम हिदा ले सरे हाईवे ली हिदा नबकी पैसा लो हिदा का पाई नहीं रहा अतुम स्कैनर टूल टैक्स कितना जैसा है अभी
जाना का है सर आपको? हाँ कहाँ जाना है आपको? नहीं शिलोंग जाना है कितना कितना 4 मिलेगा। 4 मिलेगा 4 मिलेगा 1000 का हो जाएगा ना आने जाने का चलो ओ सब बाहर जा रही नपसंग में लाइफ टाइम का है ना हो गया। खाली रिचार्ज करना है इस पे करना है क्या ये इस पे मेडिकल नंबर है ना उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ये IDFC बैंक का होता है वो आप खुद भी कर सकते हो। तो कुछ नहीं जब भी ये मिलेगा तो जा कर सकता है ना चलो थैंक यू यार चलो पावर कप मिलेला नहीं यार पावर कप खमीगा ठीक ले 이다가 पैसा में ताम नहीं जे दा के सालक इतुम चिबाजी मंकान साने के काम देखना काजीरंगा मतेकनो कांडे द वहां थे भी बाही का ये खीला थे का अपन थाले खिंगरों में ये से तले राइट लीडलेरो आक्तोना थागना नाम थावलो मुफुग था शोप पाको दा 이제 뭐 슝들레를 야밤 히들레를 테이프 Semuanya Polres Mesir. Ayo, berasa tadi terasa tuh ya. Halo. Halo kan. Lagi. Oh. Cek ya. Main di situ saja. Kamu aja. Second hand kari quick ya, Asam Nagon di lain baik ini. Second hand kari quick. Oh, second hand. Wow. This is in Nagon, Assam. Semangat truk pas lewat. Chalo, tahu loh. Asam yubi mang yang osai. Ya. Gimana sih? 50. Oke, charta di. Merok ini. Siapa ni? Handicraft hasil. Handicraft ini. cat जोड़ ले बस हेलो पा इरा मंगलो हाँ मामा लाइट कता स्टाइल हो ओके मंगियोस ya codair driver sa codair ku asiwa humid kesan asiwi handicraft him that yam thar sapai la ni shawa hi video call sa da kare shabli nó khờ khi mừng là cái xăm là cái sợi léo rồi thôi 맞아. cùng bao la thì bám nhanh này cái kamati cái thùng bò 어रुणाचल 가신 거 말고 Shillong way toll gate connect way to Shillong बहुत सारा किलोमीटर तक क्या था जिकलां चेंगला खर मा नुंगाई रो ये चाबा याव मानते क्या हम शेंगोस Shillongi कि हम चारो से या
mới chịu mì rừng ở sẽ park lại yang họ sẽ kia là mì đây fresh sana mai đây here how much pineapple sorry 40 okay can we have no okay cái là ra mắc tật là cả lần chưa khai vào cái đầu hiện chưa bay máu rồi ấy một thì cả quá xin được just một thì Can I use the washroom? oh sao cái đó thằng cái là mà chết mình này vậy cả sẽ bay Shillong kiểu hôm nay kiểu hôm đi sai sẽ được vào này cả mà lẹp mình này vậy đó chỉ không điều rồi trong khu cái tây khăm lì là cái lẹp mình sao cái thật là chỉ vào sai luôn rồi tầm ngay phùng rồi tao không làm Shillong của bạn ngay từ lên rồi cái nữa thằng tim này nó mày khó từ đây này 5.3 kilometer left 25 minutes hết rồi mình ra từ sân mà đâu ra chứ lại tung ra vào đây đấy chị phải hả chị nào đâu chị phải gì nữa 600 meters at the roundabout. National Highway 6 for 800 meters. Ôi nhìn cái này là rồi theo tí cái này dạ vào xuống đây Shillong ê Shillong đi chả mang cầm một chịu thì lệ guest house đi tàu rồi chân ra bay lạc kêu ai ai khắc tới lạc ôi Shillong with you okay Sẽ xong một phút xong một phút trung tâm sau này trung tâm trả lại vòng đây chú trả lại cái là guest house tao không nói guest house có số cái sắm bằng đó rumah cái đó sắm bằng đó hình phá cái này aje linh sam phiêu rumah cái thằng cái thằng hoàng linh sam khoai sau rồi orang sam khoai sau cái aje video vậy li cái thằng sau rồi nó thùng là support sa mình chú hoàng nó thùng đi mình chỉ nạp cái gì hàng ngày không nói thằng ở khu vực là cái apa mà cái này yêu khoai là sai rồi đi cái nâng sa cái video cái này là cái khoai sa cái aje vậy là cái thằng sau cái sai cô thì mình phá mấy sẽ xong mình nói sẽ